lenduku bathi uAaron lenduku vele uyigcobise esandleni usuyothinta lo muntu ofuna ukumthinta vela fudumala yabona manje ke yikho ke engayikhipha kakhulu ngoba abanye sebeganga ngaye bahamba baye endaweni zasematshwaleni befike bethinta abantu umuntu usebuya nomuntu kusasubuya noma yini imkhuba kaAaron umuthi lo osuhlanganisiwe lo ubhalwe wozawoza ubhala ukuthi uyafutha uyageza umuthi oqondene nenhlahla ukuze ukusebenzelela umuthi kunemithi ofanele uqala uyisebenzise eqondene nokhipha ichitho sibuyeke lapha sesikhuluma ngenduku yabantu abasha lapha uyabona le nduku yabantu abasha le eyabantu uthola ukuthi umuntu wesifazane unenkinga mhlawumbe uthotha omunye umuntu unokuba namanzi omunye umuntu nangabe nomuntu azwana naye yini igama lawo uba manzi ne bayibiza kodwa uma sesikhanda induku yokucupha kuthiwa siyacupha nje singena ekhaya lendoda induku lezi ezingasali ngoba funa nangabe sizogadla kumuntu okade eganga la ekhaya funa nimazi ukuthi oshawe le nduku le enabongazi nabobhodla igazi nizombona ngokuthi aqhuma igazi ngamadlebe nangamakhala Nginibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngokwamtshali umagalela gasi njengengonyama ulinda mkondo wenzele nduna uma siyavutela echobeni ukhondlo ugebisa babukele emakhaya baye beshona abaziyo bathi nenkosi ayiqedwa babukeli namhlanje sibuyile futhi la ekhemesi ka Dr Mlilo le ebesivula nje maduzane mawukuthi niyakhumbula babukele emakhaya njengamanje sila namhlanje sizonazisa kabanzi ngenduku ekuyizona zona ezikhona nezisetshenziswayo kuyona le khemesi ekuyizona mhlawumbe induku ezingathi ihlukahlukile noma zingajwayelekile yes siyazi ukuthi akhona amakhemesi maningi kwezinye indawo ngendawo kodwa kunalezi induku esithe namhlanje masemvakashele sibone ukuthi yiziphi lezi induku ekungenza ukuthi mhlawumbe umphakathi wakithi ungadinga ukusizakala kuzo kakhulu njengamanje ngizokwazi ukuthi ngimcele uDr Mlilo ukuthi asondele bavowethu kodwa before asondele uyakwazi kumele ukwenze uya subscribe uya like uya comment uphinde ushare le link yalomsebenzi ukuze bafowethu kuzokwazi ukuthi kusabalale indawo ngendawo zonke kuze umsebenzi wethu nathi uzothuthuka ake singapholisi maseko ke Dr Mlilo ngicela ukuthi usondele baba ngicela ukuthi usondele Dr Mlilo ngizocela nje ukuthi eke ubingelele nje ababukeli emakhaya before siqhubekele phambili nohlelo lonke sinibingelele balaleli nonke emakhaya uDr Mlilo lokhulumayo sibonge kakhulu leli thuba sesiphinde salithola namhlanje ukuthi siphinde sibe nani noma siphinde sibe nokuxoxa nani sikhulume sikhulisane sifundisane lapha nalapha ukuze nabalaphi bakithi nabo abasafufusa nabo bebe nalo ulwazi sibonga kakhulu kubalaleli bonke ukuba namhlanje silapha ekhemesi ka Dr Mlilo phezulu komsebenzi ozosabalalizwe lonke ukuthi abantu baphila abantu ngoba kubalekile kakhulu ukuphilisa abantu sibonga Dr Mlilo siyabonga kakhulu namhlanje siphinde sakuvakashela futhi dokotela sikuvakashelile ukuthi namhlanje ake usitshele kabanzi ngalezi induku zakho ezingajwayelekile ezikhona kuqala nje ungathini singakangeni kulelo hlelo ungathini nje mhlambe kumphakathi wakithi nakubalaphi bonke bendabuko eniphilisana nabo kuzo zonke indawo ngendawo nabanye abasakhula nabasafufusa ngiphinde balaleli bakithi ngijabule kakhulu ngibonge ngoba leli thuba elifana naleli liyithubo thina esesimkanje ubovu lomsebenzi noma esesihamba ibanga elithanda ukuba lidanyana kunabelaphi lapha abasafufusa noma abasebancane abasebafishane kulomsebenzi ngithi mina njengo Dr Mlilo kuyadinga ukuthi sibafundise kodwa akufuneki sibacekele phansi noma
sibahlambalaze lapho mhlamba beshayise khona noma mhlambe lapho bengaboni khona kahle, kodwa ke kudinga ukuthi sibasondeze eduzane, sibaphe indlela bakhona ukuthi baphilise abantu, basinda abantu, ngoba kubalekile ukuphilisa abantu. Kunzima kakhulu ukuthi uqhamuke komunye umelaphi usumhlambalazo sothi hey ubani akakwazi ukuthi hey ubani ukuthi lokho kucekela phansi isithunzi sakhe, kucekela phansi futhi nedlozi lakhe asuke esebenza ngalo, ngoba sibiziwe nje kodwa sinamadlozi angafani. Ngiye ngithi sibaleke kakhulu isithunzi somuntu noma ngaba kalutho kangakanani, kodwa isithunzi sakhe kufuna sizivikele, nomsamo kubo nethonga la kuba kaphuma kulo. NgiuDr Mlilo-ke ngiye ngithi phansi emtshezi kwelakithi kwaGayimuthi ngisuke ngihlanganisa bonke abelaphi bakithi. Ngeke ngisho sengisemazweni ngigadla induku bewa abantu konakele, ngisho ngithi ngiphume emtshezi mina kwaGayimuthi ngisuke ngihlanganisa bonke abelaphi bakwelakithi emtshezi esikhotho ukuthi cha, noma ngabe mhlawumbe unalulazi noma unalo, makukhona thina sisakumele nawe ungena phansi kwethu, ngoba ngelinye ilanga nawudideka afuna ubuye uze kithi sihlale phansi sicoshise, hayi ukuthi sikhulume kabi, hayi ukuthi sikuhlebe. Bengafisa ukuthi lapha esikhothe kube nomelaphi ozohlambalaza omunye umelaphi, kube nomelaphi ozodelela omunye umelaphi. Cha, ngifuna sakhe into ukuthi abelaphi ababamsane, abelaphi basemtshezi ababe into eyodwa. Lokho kuyokwenza ukuthi sikhona ukunqoba izizwe noma sikhona ukushaya izizwe. Dokotela, before singene kulolu hlelo esizwe ngalo, before kuvele ukuba umelaphi, ngicabanga ukuthi kunalento ebizwa ngokuthi ubuntu ekuyikona esikhuliswe ngakho singabantu bonke besizwe esimnyama. Qala nje kukhona ukuthi qala kumele wazi umunye umuntu, even umelaphi, kodwa ngicabanga ukuthi kumele ube nokumhlonipha omunye umuntu. Ungathini nje kuloko kubalaphi? Belaphi bakithi kuseyimina ngisesenane. Uyabona lapha uma umuntu osebenza ngabantu kunemgomo nemithetho thize owazi ukuthi nangabe umelaphi uhamba phezukwayo. Kunezinto sihlukene, siumkhakha ohlukene. Kunabantu abasebenzisa amanzi, umuntu ophiwe ukuthi akhulekise amanzi, aphilise abantu ngamanzi. Okokuqala nje ngizokulanda ngamanzi, ngalanda kakhulu ngamanzi. Amanzi awukuphila, ayakwazi amanzi ukuthi aphilise umuntu. Kungakho amanzi siwaphuza, kungakho amanzi sigeza ngawo, kungakho amanzi siwasha ngawo, ngoba awukuphila. Ayakhona amanzi ukuthi akhulekiswe, aqede lapho abantu bese beyaphila beye phambili. Ngisho ukuthi ke lapha kubaleke kakhulu ukuzehlisa nokuyithoba phakathi kwabantu. Lokho kuyekhanda isithunzi esihle. Uyazi nangabe uzwe enyangeni uthola ukuthi izithobile, uye uthembe na ukuthi cha lo muntu uphansi. Impakamo egcineni igcina ikuthatha kubeke kwenye indawo. Ake singene straight to the point. Awusitshele kabanzi ngenduku ukucabanga ukuthi mhlambe zingasiza kakhulu kubantu abasha, ngoba ziningi ingqinamba ezithile ezibhekene nabantu abasha empilweni. Kuphinde ukuthi kube nezinye futhi induku ongathola ukuthi mhlambe zingasiza emakhaya, mhlambe izimo zemoya nani mhlambe nokunyeke nje dokotela owazi ukuthi mhlambe umphakathi wakithi uyadinga ukwazi kabanzi ukuze bezokwazi ukuthi beze kule khemese bezosizakala. Nginibingelele balaleli nonke. Ake singene ensimini manje, sesingena odabeni. Kade sanibingelela. Okay. La kunenduku ekhona lapha kwa Dr Mlilo. Noma ngeke siqede zonke, kodwa nje engicabanga ukuthi sibalekile esayitholile manje netholakalayo, sizothi ukuthi qaphu ngazo kancane mhlambe bazophila abantu. Awubuyithatha nje yodwa yazo okucabanga ukuthi mhlambe ke ingaba usizo kakhulu kubantu, especially nje abantu abasha kanje. Esiqale nje ngezabantu abasha. Ake sibuye singene kancane lapha odabeni. La emthini bangabe sizobuyela nje emthini noma ukusebenza komuthi. Ke silande kancane nje ngokusebenza komuthi. Umuthi ukuze usebenze kahle, okokuqala kuye kubaleke kakhulu ukuthi nangabe umuntu ongumelaphi, ngaphambi kokuba umuntu umsebenzi, okokuqala kufanele uqale umnikeze izinto zokuthi akayigeze kuqala. Kubaleke kakhulu ukuyigeza ukuthi lo muntu namanje ukuze nazomnikeza into yenhlanhla
isizofika vele emzimbeni osugeziwe kakhulukazi kuyenzeka uthothi umuntu bamfaka into efana nesichitho kuyenzeka ziningi kakhulu izinto ezidala ukuthi umuntu angangcola kuyenzeka uthothi kwesinye isikhathi la uhlala khona elokushini kade khona umuntu mhlawumbe wabulala umuntu uyaqhuma ngezinto ezithile achithe estradini ufike wena weqa uyabona usuthole into engaqondene nawe okay kuyenzeka kwesisikhathi uthola ukuthi kunomuntu okhipha isizo yabona wayifihla lento ngokusaba mhlambe imithetho ethile ekhaya uthola kunezinto mhlambe asehamba naye sekunyanga yakhe inyanga yakhe simnikeza izinto ungayichithi ngaphakathi ekhaya ngoba lezi zinto ezokukhipha isinyama zichithe estradini uyabona usuyeqa wena ngokungazi usubuya nezinto ezingekho right usuwembathwa izinto ezimoya noma ezokungcola kubaleke kakhulu ukuthi siqale umuntu umnikeze into azofutha ngayo azigeze kuqala noma umsusi izinto ezifana namathunzi noma izinto ezifana nesilwane kuyima uzoqala ke bese ungena odabeni ukuze manje uthi nawumnikeza into isuka ihlala ithi nje gelekeqe ubona izinto zenzeka ethi umuntu hayi ngibona u1 no2 ngibona u1 no2 okay sizongena kancane entweni yabona lapha emthini kunomuthi lo enguphethe lo yabona lo muthi lo umuthi lo osuhlanganisiwe lo ubhalwe wozawoza ubhala ukuthi uyafutha uyageza umuthi oqondene nenhlahla ukuze ukusebenzele lo muthi kunemithi ofanele uqala uyisebenzise eqondene nokhipha ichitho bese sibuya uzosebenzisa lo muthi lo muthi usuhlanganisiwe usuthakiwe uyaqhuma ngawo ugeze uphalaze ukhulumise uthi inhlanhla engazalwa nayo inhlanhla yami engazalana ngithi kusukela manje ayingisebenzele umuthi ufuna uxoxize ukuze ukhona ukuthi usebenze ngendlela sizobuyela kancane nasokhanda umuthi lo muthi mangabe siwuhlanganisa kuba nomuthi oba i-starring la okuyiwona ufuna uthi ukweqa eminye imithi isuke siyithaka kuba nomuthi obizwa nge-starring njengoba ubona mhlambe nasizothaka lemithi le yangaphandle kube nomuthi esiwenza ube i-starring njengaloya muthi engengakhuluma ngawo kade sixoxa la engubiza Shipinga naMbizo kuneminye imithi ekhona lapho phakathi kodwa manje le mithi yombili siyenze yayi-starring ukuthi ikhona ukuthi i-overpower le mithi le ikhona ukuthi lento esifuna ukuthi yenze bese iyakhona ukuyenzeka nawuzokwenza umuthi kunemigomo nemithetho ethile okufanele uyilandele kunomuthi ofuna na usebenzise ukuzibe ugwetsha ukhona ukuthi usebenze zingaba 3 zingaba 5 zingaba u7 ayidluli lapha uyabona sibuyeke lapha sesikhuluma ngenduku yabantu abasha lapha uyabona le nduku yabantu abasha le eyabantu uthola ukuthi umuntu wesifazane unenkinga mhlawumbe uthotha omunye umuntu unokuba namanzi omunye umuntu nangabe nomuntu azwana naye yini igama lawo ubamanzi ne bayibiza umlilo wabafazi okay umlilo wabafazi futhi iyamenza umuntu wesifazane le nduku ukuthi afudumale kumuntu asuke ehlangana na ngaleso sikhathi futhi iyamenza ukuthi ikhekhe libuye livaleke noma ngabe mhlambe kuthiwa kade mhlambe lingasavalekile lingasabuyile kahle iyaqoqa le nduku le nangabe ezoyiphuza nangabe ezoyelawini yiko sibiza umlilo futhi iyamenza ukuthi ashise afudumale umuzwe kahle ikhombolo yekhekhe kahle hle nangabe sesihlanganisa ikhona ke nenye futhi engeke ithi nangabe sizoyenza ibe ikhomba sesihlala phansi siyakubalela le uyageza ngayo ngaphansi kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi mhlambe akafuna into ephuzwa ufuna into azogeza ngayo uthatha leyo geza ngayo awuziyadoma ngithi hambe uvakathi uzobuyisa ama result ungitshela kwenzakalani zinengeke lezi nduku dokotela lapha ngiphethe enye induku la le nduku bayibiza uAaron le nduku le lena ke isetshenziswa wonke umuntu le nayibona le nduku le ayibona le nduku le uAaron bathi uAaron igama la yabafana nangingachaza kabanzi bayetha kanjani ukuthi uAaron le nduku yethwa umfokashezi kwakushezi uzivunguvungu angisazobanza asibathathu igaya walenduku ngemsebenzi yakho naka ngoba induku nangabe uzoyikhanda fanele kube nabantu ozobanikeza abayitest sizofika siyiteste la imtshezo siphinde soyiteste eGoli fanele isibuyisele iresult e1 ifanayo kuyima sizobuya sisabalalise sinikeza abantu le nduku bathi uAaron le nduku vele uyigcobise esandleni usuyothinta lo muntu ofuna ukumthinta vela fudumala yabona manje ke yikho ke engayikhipha kakhulu ngoba abanye sebeganga ngaye bahamba baye endaweni zasematshwaleni befike bethinta abantu umuntu usebuya nomuntu kusasa ubuya noma yini imkhuba kaAaron bathi kumnandi masiphethe le nduku nje manje
kufana namafutha ehlele endevini zendoda endala yagcina lapho uma lelo gama liqhamuka yasuka ke yavela ke lenduku sibasebethe abafana hayi uAaron ngisho ukuthi ke ezinye zeinduku zivela ngemsebenzi ethile yabo kuhle kwebongo lezo nsiza nangabe ithe iyagiya yasuza igcina sizothola ibongele ethile ukuthi hayi ubani kwenzeka ukuthi bese egcina sethola izibongela kufana nenye nje induku la engizokhuluma ngayo yamadoda yokuvusa induku yabona le nduku lembiza le inamandla kakhulu nayo ukuze kuvele igama layo bayibiza ikhindi empedeni ukuze kuvele igama layo ngithe ngisegoli sikhandile sayinika enye indoda yabuya kanti izobuya izobheka izinto zayo kanti sihamba nomakoti uyabo manje sihamba nomakoti esiyafika bacheck izinto zabo sesibabhizi usethi njomane ikhindi zikhona yini yabo uthi ke yena uthi yena imbizi ikhona yini lengangizoyilana sengithi mina ke usho yiphi wona ethi hayi leyo baba bese ngibe nayi ngicabanga ukuthi uzoyikhona bese kuphendula lo wesifazane ethi baba umhlongo ngicela ukuthi ungamnikezi imbiza yani lenikhuluma ngayo mina hayi imbiza yobaba uthi hawu ngamsola kodwa uthi hawu uyangibulala indoda ngekhindi empethe yabo kwase kwagcina ke kwavela leli gama lokuthi lembiza siyibiza sithi ikhindi empedeni zave zomama ekhala naye hawu uyangibulala indoda ngekhindi empedeni kanti izikhindi lezi kwagcina kwayikhindi empedeni ke igama lalembiza la ekhaya eyamadoda iyona ke ithanda ukuba namandla kakhulu le madodeni kanti khona nenye futhi eyamadoda esiphethe lapha abathi amafutha enduku zethu yobaba ke leyo nabo nabefuna ukwakhimiza ngoba kuyenzeka kwesisikhathi umuzo wendoda uyabiwe madoda akufuneki namanje indoda igcine ingabiye emzini wayo umuzo ocagcwana ngeke ethi mina umuzo wendoda ungawulandeli ngoba ngelinye ilanga uzoduka kuningi ukuduka engisuke ngikhuluma ngakho uzolahleka ngelinye ilanga ungawulandeli umuzo wendoda ikhona ke induku yamadoda la egcotshiswayo lapha mangabe uvakasha nawe ukuze ukhona isibaya sakho sibe kahle siqine kahle bayibiza amafutha enduku zethu iphelile ke kodwa bayiqedile ke le egoli ngicabanga ukuthi izoba khona kusukela ngolesibili lapha esikhothi izobe sikhona ikhona yamadoda iphende bathi umbhedo yajika ukhona umlilo wabafazi ukhona iphenti sinalo la komama khona futhi enye abayibiza igobandoda ya ukuthi nangabe usumbone ngazathi inyawo zakhe ethanda ukuba uvansi bese umthinta ngalento kodwa ngeke ngithi ungaqala uyigcabe ngoba induku yakho uyigcaba la enkabeni bese umgcobisela yona ke ngaphansi ke kodwa ke angifuni uyenze kanjalo ngoba uzokwenza lokho kanti vele nawe awukabi sendleleni yokuthi ngempela ufocus kungcono nje nanizogcobisa kube ukuthi na ukuthi mhlambe uyazi ukuthi hayi ungathi sekunzima isikwehlula ngoba naso suyifaka egazini isukusinzima yabona nathi usungagcina usuthi asikhiphe isigcine sisixakeze siyayicha ngathi ngehla manje angazi awuthi qapho mina fakile cha hayi siyabonga kakhulu ebabukele emakhaya ngiyathemba ukuthi niyayizwela umuntu usekuyoba kuyedla ukuthi wenze njani ziyakhala manje emtshezi sinilethele izinto ezikhala kahle bantu abasha sekukuwena ukuthi uzimisele ngani dokotela kunalezi ke uthola ukuthi kunomuntu mhlambe ofisa ukusizakala mhlambe ekhaya uhlushwa ukugula noma uhlushwa izilwane kunenye futhi induku okwakhuluma ngayo angazi wawuthi angazi isebenza kakhulu emakhoti nakubukuphi ngicabanga ukuthi ke badinga ukwazi kabanzi abantu balaleli uyabona mangabe ngengathi mina afuna sikhulise legenge esakhula lapha eminyangeni yabona lapha nginalo muthi lo yabona lo muthi lo ungazeni lo njoba ngikhuluma ngongazeni abanye abantu nawuzothi wena ufuna ubhodla igazi bazofika bakunikeze lo muthi bethi hayi thina sazi lo ubhodla igazi sowuthola ngapha eSwatini awufani ubhodla igazi nongazeni kodwa uma sesikhanda induku yokucupha cha siyacupha nje singena ekhaya lendoda induku lezi ezingasali ngoba ufuna nangabe isizogadla kumuntu okade eganga la ekhaya ufuna nimazi ukuthi oshawe le nduku le
enabongazi nabobhodla igazi nizombona ngokuthi aqhuma igazi ngamadlebe nangamakhala manje sibuyisa induku kude sayibuyisa ekhaya manje nazi sikhona ubhodla igazi ukhona futhi la yabona lapha ungazini lo kunobhodla igazi la ngizonibonisa futhi nawo angivezele nangu la phezulu phezulu nanga nanga phezulu plastikeni uyabona sibuye le nansi le nduku engikhuluma ngayo ngithi ubhodla igazi le nduku le uma uzoyigaya sewuyihlanganisile nenduku zonke lezi esuke idingeka lapha phakathi uyayithatha le nduku bese uyayibika uyitholele iqhude elibovu bese uyibika bese uyithela ngegazi bese uyibeka lapha emsamo bese uhlala bese ubatshela ukuthi nina bakwabane nansi induku yokulwa noma ngabe kuphi la ngene khona ngene ngizwakala uma sizokhanda induku yokukhafula yezitha uzothi mawuyisebenzisa le nduku bese uthola umbese noma umkhonto ufake ebhaketeni ufake umkhonto bese ke uyayisebenzisa ke lokho ke kodwa ke singachaza mangabe sewufike la eduzane sesihlala phansi ngoba kukhona esinye singathi sichaza ukujula kwayo behambe boqeda abantu ngayo hayi umuthi ngiyangikholelwa ukuthi akufuni ukuthi ubize igama lomuntu kodwa uye ufuna ukuthi nangabe uwenza uthi bonke abenzokubi noma bonke abangenza ukuthi akubuyele kubo okay sidluleke lapho sibuye sizila yabona lapha umalamba kupiwa lo abanye umalamba kupiya bathaka ngawo izinto lezenhlanhla ore emalini mina lo malamba kupiwa lo wenkunzi lo obufu mina ngithaka ngawo eintelezeni owendoda lo ukhona umunye omhlophe ukhona lapha phezulu oyimpande omhlophe wona lo siubiza ngomalamba kupiwa umfazi le nduku le mangabe sizokuthakela ngazo kuya ngokuthi sithaka induku yana kodwa wona uhlukene kabili yabona lapha bese kuzoba linongonongo lele lo muthi laba ubiza linongonongo umuthi lo owenza ukuthi nangabe unebusiness uyakhona kuphuma abantu kungena abantu kuphuma abantu kungena abantu bawubiza inongonongo abayisho uqondene kakhulu nabelaphi namabusiness into zamabhizinisi nento zokulanda bawubiza umanongonongo abaye bathi linongonongo okay yabona hayi lona ke umthobansimba lo mthobansimba mningi khona la nginozimpande kanje ngino oqotshiwe yamningi nje kakhulu sibuyeke lapho umpetso lo abanye bayawazi kumpetso abanye bayawufaka emabhudlini masakha amabhudlu abanye futhi nabekhanda into efana nentando bayawusebenzisa ukwenza kuyashiyana omunye yena uzowazi naye ngendlela yakhe kodwa uyabona lo muthi nangabe sizogaya bese siyawushisa bese sikhandela induku ukuthi idlozi na ukuthi umuntu osebenza ngendlozi bangalithwebule kuwe hayi bohamba beguga ngeke bekwazi ukuthi balithathe noma ngeke ukwazi ukuthi balithwebule okay yazidokotela kule mawusakhuluma ngayo le edokotela le nduku la I think iyona induku ebaleke kakhulu ngoba kukaningi uthola ukuthi umuntu uyohlola uvela ukuthi hayi ukuthwetshula idlozi mhlawumbe idlozi ligangiwe ekhaya ngiyacabanga ukuthi abantu impela bazoyidinga kakhulu le nduku sibuye dokotela le nduku ingasebenza kakhulu sizobapha futhi ulwazi mabefika la ekhemisi ukuthi akayithake nani ayithake nani okay enye into efika ishaye kakhulu ukuthi ke abantu umuntu mayixakekile enyangeni kunezinto nemigomo engifisa ukuthi bayilandele nangabe ulanda inyanga ekhaya noma umthandazi ungamvumeli umuntu akhulume emsamo wakini umuntu akakutshele mangabe ezokwelapha elikhaya uyena ofanele akutshele wena ukuthi ubani okhuluma edlozini la ekhaya akakhulume ethi noma akenza ukuthi ngoba leli dlozi la ekhaya lazi yena alimazi lo muntu lo that's why manje uthola ukuthi omunye umuntu uzosiza la ekhaya usiyabona inhlanhla la ekhaya uyakwazi ukuthi uze khothile umuthi wakhe la ufika utshotshwa ledlozi uyakhuluma uthatha labantu laba uyahamba nabo niyasala la ekhaya izinto simosheka kakhulu nidedela umuntu obethu uzonisiza kwawuyena overpha umsamo la ekhaya kubaleke kakhulu ukuthi inyanga ezosiza la ekhaya ayingawuthinta umsamo uyabona mina la ngabe ngiyosebenza emzini umuntu angithinte nje umsamo futhi angisondela nasemsamo ngintshetha hambani ukwenza ukuthi nokuthi nibuye nikwenze ukuthi kuhambani niphinde neze 1 or 2 until nize niqede ngoba leli dlozi lazi nina leli dlozi esuke silungisa lazi abantu bala ekhaya okunye kokuqala lokho okufike kushaye abantu okwesibili
Sesizobuya ke manje sesizofuna manje induko kuyiyona ekufanele isebenze kulabantu bala ekhaya. Sifuna ikhambi manje. Uyabona imizi abantu ayifani. Ayisetshenzwa ngendlela eyodwa yonke. Imithi ezosebenza kulabo bantu ayizofana ngoba amakhaya wafana ngishiya inhlanhla zabantu ayifani. That's why ke manje ukuthi kujule kakhulu ukuthi ungaye ekhaya lomuntu. Yikho ke kudinga ukuthi mawuzosebenza emzini umuntu uqale ubheke eqala indlela ukuthi ukuze ngiye lapha nginqobe liyambi yini efuna ngiyenze yini edingakalayo uqoqe lezo zinto uhambe usebenza abaphila abantu kubuye imphumela emihle. Ungeyenze ngazathi nje wena sewenza nje isikole ukuthi hayi usesikolweni la ukuthi hayi ngoba kuyazi ifuna ngiphathe intelize ifuna ngiphathe inyamazana. Leyo nto leyo ngeke ibuke njengento engakamanje wena usuyenza nje ibusiness. Ayisancikile kakhulu la edlozini ukuthi ubuze kubanikazi bese bekutshela bese wenza. Okay, lapha kunodaba nje uncane lapha. Ake sibuye lapha. Uyabona lapha ngiphethe lo muthi bawubiza uThovane. Uyabona lo muthi uyakwazi ukuthi umuntu umvala amehla angaboni qobe emehlweni futhi angaphinda abone. uThovane kunendlela olikhiwa ngayo mangabe liyokhiwa. Ngicabanga ukuthi siye sathola umuntu le ngangisenqutho la sasiyokha khona lo muthi lo. Uthola ukuthi ngiyabona wayengazanga ukuthi ukhiwa ngayiphi indlela uThovane. Wathi nangabe ukha yena walokhuza ngiyabona nje samthola eseqephunile lokaxebulile wakushiya lapho. Siyamthola usiyabhayiza akasabona emehlweni ngenhlanhla leyo thizeni ke uphethe amafoni kwakhothi ixhunyane nomndeni wakhe ke lapho wakhona ukuthi ke bazomthatha sazanga ukuthi kwagcina kwenzakalani. Kodwa ke ngisho ukuthi ke uThovane umuthi oyingozi kakhulu. Lo muthi uyakhona ukuthi noma kuthiwa uyocupha emzini womuntu lo muthi noma kuthiwa uyawuthenga la ekhemesi efuna ukuthi na ufika lana uzothenga uThovane uvule bese ukhulumisa uthi msela uthi Thovane namhlanje ngizokuthenga ngiyakhunga ngithi ngifuna manje uhamba ngiyocupha ngawo asambe ngiyokusebenzisa bese uyolithaka nenduku zakho bese ulibika mase usuhlanganisile usuyakhona ukuthi uThovane leyo kwenza lento le ozobe uyishona. Angisho ukuthi niyothakatha kodwa ngifundisela ukuthi nibe kahle ngiqinisa ukuthi nibe strong ebelaphi basemtshezi. Singithe sakhe into yasekhaya manje esikhotha. Okay, sibuye kufana nalo. Yabona lokho wena ungakuthatha ungakunaki lokho. Uyabona ungakuthatha ungakunaki wena lokho kuthi ukhunge lo njoba kuthi ukhunge uyabona na uzothatha lo muthi lo uyikhunge bese uzothatha inhliziyo enkulu bese uyakuhlanganisa bese ufaka alishoni bese ufaka usehlula abanye amadoda ufaka umlahleni usefile uyithake lezi nduku uyihlanganisa bese ugibela phezulu esihlahleni basibulala namhlanje ugibela esihlahleni basibulala dokotela uthi na ugibela esihlahleni ukhanda isihibe ubona abantu bekhunga kangaka nje kulungile seyixoxa ngelinye ilanga ngiyakubona wena usulalela ayilungile okay kulungile seyiqedela ngelinye ilanga nangibuya nimkhumbuze ngiyiqedela ukuthi beze beyibulala kusuke kwenziweni. Angisho ukuthi nani nihambe bese niyayenza kodwa ke ngizonitshela ngoba nabakethi nini lo dokotela leyo ichaze 1-on-1 leyo hayi okay sibuye siphethe na lo uthula dulo njengoba siphethe uthula du mangabe sizoqhatha nebatanye nasi batanye ngicatha abangale kumzambeki bayazi batanye lo muthi lo sizowuthaka ngithi imithi yakhona i5 ayidluli ku5 uma sesiyithakile kuthiwa enkantolo noma kanjani ufuna kuphenduka umswana ubulongwe buyaphuma ngemuva la indodeni osuke ubhekene naye ubuyisa iskipa sakhe simnyama sisisebenze kahle sikhandelele induku uyifake ecathuleni uhlanze nolimi lendlovu uyifake la ecathuleni uthule uthi tu sibone ukuthi iloko eliphume yenizwe enkantolo ubuhudo ngeke buphume nobulongwe la ngemuva kuthiwa hayi naye indoda iphuma ubulongwe enkantolo. Cha dokotela siyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi ababukele emakhaya bazwile futhi babonile njengoba sekukhulunyiwe kwachazwa kabanzi babukele emakhaya sekukuwena ke ukuthi wena ukhetha ini ukhetha ukusizakala kuphi kodwa ke simlethile udokotela eduzane ukhona la emtshezi mawehla uzala ngase engine garage emhayikhweni wasemnambithi mawubheke nje
phesheya ebridgeini kwa left wakho uzobe ulibona indawo umnyango obhalwe khona Dr Mlilo yila khona ke ozokwazi ukuthi uthole zonke lezi induku ke nolwazi ke lonke kulijulile ozofike ulithole na kanjalo nakubelaphi bendabuko bangalithola usizo bangasondela kuyena udokotela ezokhona ukusizakala amazokugcina dokotela sesivala sesizovala nje kunale nduku le bazalwane uMavi lo abanye bayibiza umdlebe wasemalawi uMavi lo ukhona la uyatholakala nginebaso la kunebaso la leli baso leli uma umuntu onebusiness noma umuntu osebenza ngabantu uyalithatha leli baso uliginqa ulenza ibhola kahle uthi na ufika la usebenzela khona bese uliginqa uliphosa ngaphakathi uthi ngingenisa umsebenzi lapha ngingenisa ibusiness ngisayingena kuyima uzoqala uzolishisa selushisa ngaphakathi ukuthi likhona ukuthi likusebenzele la uma liyavuma uyawuthaka ezintweni zakho eziqondene nezinto ezithinta imali ungafaka mhlambe natha aboshinyoki ufake mhlambe abomayisaka kuya ngokuthi induku yakho yemali uyithaka kanjani bese uhlanganisa induku yakho ukucaba na ucabela imali ucaba la ehlakaleni kodwa ngaphakathi awucabi ngaphandle ucaba la ngaphakathi ngoba wena usukwenzela ukubamba imali ukuthi imali ihlale sibonge kakhulu ke ukuthi namhlanje sebenane esicabanga ukuthi nabaseze emuva sizobafundisa sibakhulise bakhona ukuthi nabo bagcine sebeqinile sebe strong kodwa ngithanda ukuthi sibahlambalaze abangenzi kahle abelaphi bakithi eMtshezi asibaboniseni sakheni into yethi beyinhle ukuze lapha esikhothe sizoba nabantu esizobathemba singathi masigudluka thina uNkulunkulu esikhumbula uthothi asasele umuntu bayahlambalazana badelelana cha sithanda ubadelelana asithobeni sehlele ngezantsi sibamsane nizobona sizogcina sesiphethe inkunzi la sekwazi ukuthi hayi nawufuna inyanga shona eMtshezi uzothola abantu abaphilayo hayi omunye ukhomba omunye esweni omunye uvekeliso lakho omunye ukhomba omunye esweni cha akunenze kanjalo kodwa sibamsaneni sithobe baphila abantu ngoba into ebalekile ukuphilisa abantu baphile Dokotela siyabonga kakhulu ebabukele emakhaya asiqedile nodokotela udokotela usazoba mningi kule show ezikhiphana eMtshezi sisazonibonisa la zobe busy khona elapha abantu kule nkonzo yakhe le yokulapha ezoba ngomhla 27 February kanjalo ke nezinye izinto ezithile sisazohamba na udokotela oshaya amazwe ke lo ugijima kumazwe angaphandle koMalawi ngelelanga ngambona egqokeza seIndia ngimbona ngelinye ilanga ulapha belungu dokotela sazongena kuloko ngakubona ulapha belungu dokotela ngibona abelungu kubakhanyisela izibane lapha yana ubalapha dokotela kodwa siyabuya it's a topic for another day dokotela ngobane asiqedile nawe nina nje stay there guys nihlale nathi kuningi okuhle enisazokubona ngifuna ukuthula ubufakazi nizokwazi ukuthi nisebenze nodokotela okuyena senimanze kangcono phansi esikhothe eMtshezi la khona esitholakala khona nisale kahle Babaye nemakhaya